ya basi reka dukomeze na episode kurikiraho ni ingenzi n'inzobere no byinshi inyuma tayari imise biti birasi kugenda guti yani no byinshi inyuma ndetse ni ingenzi n'inzobere ni wanted ni William the Future hamwe na Sankara the Future birasi kugenda guti kora follow on Instagram zacu na Twitter handle zacu ukomeze kuri subscribe twikomereza na filimi zacu dore nimero za filimi zacu nazo ziraho uzishaka urahamagara ndetse ugahita uyibona yose imise biti birasi kugenda guti nimuciko nikurikiraho reka twikomeza na filimi yacu birasi kugira guti bimese biti ni ingenzi n'inzobere burya ndacabyisha inyuma kandi ni ingenzi n'inzobere ndi sans frontiere ya ibyagenda kose ko byamera ndacyari William the Future ndacyari ingenzi burya ibiza byose umwami wazaza ya cyari the king of the future mwami wazaza bimese biti birasi kugira guti reka twikomereza na filimi yacu inzobere niyizanye nk'ibisanzwe ntabwo njya mbapfoshiriza twari dusize Rafati ahanye gahunda n'umusore Yatifu ngo twihurire maze ibintu tubicoce turangize ibibazo dufitanye bemese biti birasi kugira guti uyarahamagara ni Yatifu hey naho twari tuyisoreje Sara yok Seray ntabwo ari Sara Alo sen kimsin ya Orundi bundi Sara ari he wundi warindi Sara yakije ntawe uhari ntabwo nyibuka genda kwibuka muri cafe ntabwo nigeze nkwibagirwa uri kuzine Rafati niwe mu byaro uwo mwana ntabwo sibyo nagukorera bandutse ibizi nimero za Sara ntabwo uzongera guhura na Sara ntabwo uzongera kumuhamagara ntuzongere no kugaragara imbere ye urabyumva wumva neza nta kintu na kimwe nakora muri ibyo byose mbwiye kubera iki bwira Seray benim için çok değerli. Sara ni ingenzi kuri njyewe mwana ntabwo ubizi. Seni çok seviyorum. Ndamukunda cyane. Seni çok seviyorum. Kuzini böyle konuştu diye. Ndetse ntabwo natsibona nimero ye kubera ko kuzine wambwiye ngo nyitsibe mu byaro wabimbwiye. Ntabwo bishoboka. Oğlum sen canına mı susadın lan? Mwana ntabwo nyumva. Bak Rafat. Oturalım. Ngwino duhure maze twiganirire. Dertlerimizi maze ibibazo byacu tubisangire. Uri serious mwana duhure? Kimsin lan? Uri serious naguhonda? Ciddiyim. Duhure nta kibazo. Bwira location maze ngiye duhure nta kibazo. Bwira ahantu hose ushaka. Sawa nta kibazo. Reka ubwo tubyemereje duhure. Barakwereka tuve hano tugaraka ndetse kuri Suzana tayari al James'cim al Ramos acira basi amusana amazi umugabo ndetse yarembye hey acira usome kuri aya mazi al canım al acira turari afata n'ibinini amaze kumva ibintu umukobwa yakoze ntabwo bisanzwe simbyumva Ramos ntabwo ujya unyumva olması gerektiği gibi galiba uriya mukobwa wamufashe neza Suzana birahagije rekeraho hari ikindi kintu ushaka bireke biragenda bijyane byawe nta bindi shaka uyafatira agatutsi ugera kuri kiri birasi kugenda guti kigera hano hey Suzana agufatira ka telefone agukomporeza message hey arangije yohereza Taneri kurikira filimi birasi kugenda guti bimese bite ni ingenzi n'inzobere bidatinze mu kanya gato cyane Taneri ahari message mugeraho kimugabo ni mubi cyane hey hari umugabo ari guca inyuma umva nk'ufite ikintu gishasha ndagira ngo ejo mu gitondo duhure tayari ejo duhure ni Suzana amwandikiye message dore ikigabo cyaciye inyuma muzeyi krem dore kiryamanye na inshwi tayari hey umusore wanjye nujya gutandukanya abantu b'abandi uzajya umenya ko ibintu nubona wahiye ibintu byawe wikoza tayari dore ikigabo kiri gusatira nacyo mu kwadukira ingeso mbi kiri kwikururira sha imva tayari yukurikiri irangije kuvugana arangije kohereza Taneri message ahita aza kwiryamira Ramos umutwe amufashe ntabwo ameze neza tayari yafatiye ku gatotsi n'umugore Razano araranye gahunda dore ibyishimo araranye dore ibyishimo dore ibyishimo arenzaho agatwenge kwereka gutya
umukobwa yaraye arira iryo ijoro ryose, dore ngo baramukumira mu rugo, we ntabwo yemerewe kongera gusohoka hano. Telefone ari bayimwatse, nyamara nta nubwo baranamenya ko banayimwatse. Barakwereka tugurika ku muvandimwe we Salima arwariye ndetse na mama we. Ndetse yarabatereranye cyari kwa onkire, umubyeyi nawe ahari gutya ngo uratekereza abana be. Kwereka umusore nawe ahari habe no gutuza be namba, ibyo bwiwe bisa nk'ibimuhinduye, ntabwo ameze neza. Nagira ukurikire, barakwerekana arafata ahari akitegereza igisore, ufuhira ba sisteri nibyo bintu bimuri mu mutwe, nta kintu atekereza. Yafashe ka telefone ka Sara. Nagira ukurikire, biraza kugenda gute? Barakwereka ubwo bwagaceye buca nk'ubundi bwose mu gitondo cya kare. Ko bwakangutse gutya, mwaramutse. Geldi olaylar kraliçesi. Twaramutse mwamikazi w'ibyago we. Nikagusoma ariko kamusubije, bamwihindutse umuryango wose. Wibuke ni kwa onkire we. Günaydın. Bose babyara be, waramutse. Reka twigendere. Onkire we yita yigendera, nta nubwo bagishaka kureba umukobwa. Dusubire basi, wenda arafata ashyiramo imiyaga mike. Bandi bose bahindutse, dore ukuntu Suzana mureba. Ni anti we. Ya ben telefonumu arıyorum da. Anti narimo nshaka telefone yanjye none ntabwo ndayibona. Bulamadım. None iri hehe simbizi. Artık sana telefon falan Ntabwo uzayiri. söyledi. Ubu onkire we yavuze ngo ntabwo ukeneye kugira ngo wongere gufata telefone yawe. Ama benim iş yerimi aramam lazım. Nyine kugira ngo mpamagare ku kazi babwire ko ntari buze. Anlarlar kızım. Ntabwo ukeneye kubikora. Sanki bankada yine... Ariko wa mukobwa uri manager wa banki ku buryo umuze ku kazi gapfa. Bihorere. İyi de ben ne yapacağım bütün güne? None ndakora iki mu Rwanda hose umunsi wose? Bundan tutarsın işte falan. Urakora ibigisabwa byose hano. Diyordu Gülsüm. Uraba uri kumwe na Gusuma mukore byose. Daha hafta başında temizlik yaptım. Dolapları dip köşe temizledim. None anti bimeze biti? Muri iki cyumweru cyose ibintu byose nari nabyogeje, ibintu byose bindi nari nabifuze, ndaza gukora iki? Ibintu byose twabikoze. Wivuga gutyo wa mukobwa. Hem güçlü. Hari ibindi bintu hano urakora. Ben Selim'e gidiyorum. None reka njye kureba umusaza wanjye Salim. Tayari. Kagusuma kamuzira kubi. Kız. Ikabyara ke. Bir bakayım şuna. Mukobwa wanjye mukurikira ubanze muneke. Muneke urebe koko niba agiye gusanga musaza we koko byanyabyo. Ya Mama, iyi. wapi? Ben arkadaşlarıma falan gezerim. Ndamukurikira nyuma ngiye kubanza kwihura n'inshuti zanjye. Kaytarırsa ara ha. None uza kumbwira naramuka agarutse muhira. Tayari. Zaten bir bu eksikti. Kamurya inyomeko. Ariko kari kabwiye mama ngo nikari bumukurikire, ariko kamurya inyomeko. Tayari iyo kiri hano fata ka telefone gutya. Suzanne. Taner Beyciğim. Taner. Mutlaka görüşmemiz. Tugomba guhora byihutirwa cyane niba utari busy. Tayari. Barakwereka tugurika hano. Abakomeje bapakira. Nafatwa yitegereza gutya akitegereza agasore. Ndaguhonda tu. Uyu munsi twanye gahunda yo guhura. Ndaguhonda. Isuku ari gupakira papa. Tezgahı yerleştirdikten sonra ben bir Caner'lere gidip gelsem. Urumva tugomba gutegura uburyo ki najya kwa Chelayi namwifuriza gukira vuba cyane. Ni anti we. Kumbe kugira gutya hari icyabateye imibare. Mu gitondo cya kare ikigabo cyari kiri kumwe na Jingisi bari gupanga kwiba hari tu kwinjira mu nyubako. Önce bir avukata uğrayalım da ondan sonra. Mwana wanjye urabanza kujyayo, ariko tugiye kubanza kujya kumenya amategeko, tubanza twumva uburyo ki twasubiza uriya mugore Evan muri gereza. Tayari turacyari hano. Evan umugabo ntabwo arava ku bintu ashaka umufungisha ngo ko yishe umuvandimwe we. Alo. Mwana Bunlar her gün evden pazar. bajya ku isoko buri munsi tu. Tamam. Bu arada kadın kısmı komple evde. Bivuze ngo wa mugore aracyari mu rugo hamwe n'umukobwa we. Üzeri kafede çalışıyor, evde yok. Mwana byiza cyane. Yenge hanım da kızı da. Ariko wibuka uriya mwishwa we akora muri uriya Sara we akora hari agakafi akoramo. We ntabwo aba hari buri munsi. Ibigo biri gupanga buri muntu wese naramuka yavuye mu rugo bize kujya kwiba. Vakti kollayacağım. Wowe ufite gutegereza mwana, tegereza bose bagende. Ntugire ikibazo ndagupangira imipango ndetse n'uburyo inzu yose iteye. Ubwire uburyo kiri bwinjire mu nzu yose isaka. Nta kibazo kirongerera. Umugore avayo. Jingisi uri kongorerana. Yok bir şey.
nawe ndi kongorera ngewe. Gez. Cengiz. Biliyorsun bir işler gene. Niba icyo wasubiyemo uri gupanga ibiki? Ya Allah Allah. Naba ndi gupanga ikimirari. İster fısır fısır ister bağır çağır konuşurum. Niba ndi kongorera nzazenza nkongorere se. Huzur yok ya. Nta mahoro mfite muri iyi nzu kabisa. Kiri gupanga kwiba kwa Sasa, kiri gupanga kwiba kwa Ramos kwa Suzanne. Cyabonye ko Suzanne afite ipinda. Herifler bunlar. Senin ne işin oldu böyle tipler? Mwana ntabwo ari ngombwa. Oğlum çocuk Seray'ın kuzeni diyorum ya. Mwana uriya musore ni kuzini wa Sara, nta kindi ni mubyaro we gusa. Kuzeni ya. Mwana ni gute mubyaro we yankanga? Ne hali? None se yaramubyaye mwana. Benim yüzümden. Buriya ukuntu uriya mukobwa amerewe ntabwo nabyihanganira. Umukobwa wamubujije uburenganzira. Gitmemiş. Ndetse ikindi ntabwo ndi bugende ndaza guhamagara kuri ya kefi babwire yari kwereka aho bari kugenda Rafata akitegereza ku ifoto uyu muginga ndamutera tu ndamuhonda uyu munsi twanye gahunda yo guhura Rafata yandika ka message yari arakohereza Tifa kiri hano yakira ka message Eski tren istasyonunda. Mwana ngwino duhurira gari ya mwuka ziparika tayari ni hehe se ari kumwe na kagenzi ke Edimo Bak tekin bir yer değil o. mwana ngombwa mwana ahantu aranyeretse mwana wicaye Allah aşkına. mwana ntutangize ibyo ngibyo nta kibazo ndijyanayo Ben de geliyorum. mwana reka tujyane Hayır. wapi Oturuyorsun sen. Edimo guma hano ndagenda jyenyine sibyo tamam Ne olacaksa olsun artık. kandi bigomba kugenda gutya we banza urye mwana abagiye guhuriraho gari ya mwuka ziparika tayari ndagira ukurikire Bakalım ağzına. fungura basi uri guseka sibyo mwana wanjye fungura umunwa urye Benim oğluma. mwana wanjye biraryoshye Hı, al bakalım. irya Ay ben geç kalıyorum Selma. ntakerewe sama Bitir öyle gidersin. basigira ikintu urya ugende Neşe. Abim ne kadar güzel yiyor. Neşe uri kubona uburyo ki umuvandimwe wawe amerewe Aa, abla konuştu. Konuştuk. aravuze Oğlum daha neler anlatacak. umwana wanjye azajya avuga cyane vuba cyane azavuga wibuke nyuma y'impanuka umwana ntabwo arabasha kongera kuvuga Selamünaleyküm. Aleykümselam. bite bashika umusasi ku munyamategeko Acil. nta munyamategeko uhari Karakola kadar gitti. agiye hanze tugomba kumutegereza Birisi birazdan gelir. mwasa mukinjira hano mugategereza nta kibazo Ben gideyim mi? papa ariko ngomba kugenda ngiye mwana wanjye Hoca nereye gideceğim? sinakubwiye ko ngomba kujya kwa Chelayi ntabwo mbyumva umwana wanjye Ama geç kalma. ariko numara umwanya muremure sibyo genda uhita ugaruka kumbe kigiye guhura n'umusore yatifu bagiye guhura kuri train station tayari umusore nawe yafashe imodoka arerekera niyatifu agiye guhura na Rafati barakureka tuvuye aho tugaruka kuri Sara kumbe nakagusoma kakurikiye Sara karebe koko niba Sara agiye kwerekeza kwa nyina Yürü nereye kadar? ubundi ni gute nakomeza kugakurikira ko kagiye kwa nyina reka nkareka gusuma yicira isi tayari kwereka Sara mu kuza gutya yajomera ari ndetse agiye kureba umusaza we Salimu kubanza gutya yabanje kwa Merari tayari yabanje kwa Merari Teyze. Sara teze Hayırdır? cyagenze gute Evde mi? onkire ari mu rugo se Anlatacağım her şeyi ama reka ngusobanurire byose Önce telefon. ima telefone Benimkine ne oldu? bigenze bite Bilmedim teyzem hadi. ndazi kubigusobanura we ntugire ikibazo İyi ben çatlayayım meraktan. umva utanyicira amatsiko mwana mfite amatsiko menshi sana ka telefone kira banza fata gutya ka telefone uriya yamagaye gutya Ah Buse, Domina neredesin? uriya mwana Verdim burada meraktan. mfite ubwoba Çok neler oluyor? byagenze gute Ya Erdem geldi de işte, dün olanları anlattı. Edimo yaje ambwira ibyabaye byose Atıf için meraklandı Atifu turahangayitse twese işte. Atıfa ne oldu? Atifu byagenze gute se Mesajlaşmışlar ya Rıfat. Atifu umuvandimwe we bagiye guhura Atifu ndetse n'umuvandimwe we bagiye guhura baganire Rıfat'la Atıf mı? Rafati na Atifu Şimdi bu- yego bagiye guhura ubu ngubu Yapacaklar mı? byagenze gute simbizi Nerede buluşacaklarmış? bagiye guhurira ese Söyle Allah aşkına ya. Domina mbwira bagiye guhurira hehe Eski tren istasyonu. bagiye guhurira aho gari ya mwuka ziparika aho gari ya mwuka ziparika tayari Tamam Buse ben seni arayacağım. Bak bu teyzemin numarası. Telefonum yok şu anda. naho zaparikaga kera ntabwo zikihaparika ariko nyine haba ari Sawa. cya parikingi cya kera ni nk'ubu kuvuga ngo ibitongo bya parikingi yumva ko Rafati agiye guhura na Atifu azi neza Rafati umushinyakira tayari ajya guhagarika Rafati adasanga amereye nabi umusore ya Atifu
Bir de ev hapsi vermişler. Anti ngo yabwiye onkire ngo bamwaka telefone umukobwa. İşe de Ngo gitmiyormuş. ndetse bamuhaye atansiyo ku buryo atazasubira ku kazi. O kadına hiç güvenmiyorum. Uriya mugore sinamwizera. Ntugire ikibazo. İşler yolunda. Ibintu byose bifite muri kontrole. Benim kontrolüm altında. Byose mbifite muri kontrole yanjye. Tıpkı Selin gibi. Kandi nawe ngufite muri kontrole yanjye. Umugabo hano. Barıştık mı? Tumeranye neza se. Ne kadar üstüme gel. Ntabwo nakurakarira. Nitaye uburyo ki ibintu byose wankorera ntabwo nakurakarira nubwo wanuka gute. Neden üstüne geldin? Uzi impamvu ndakara? Uzi impamvu nabikoze? Ni byiza. Bir şey düzeliyor. Ibintu byose reka byarakemutse. Atla. Reka turuhuke mu gace. Benden başka bir isteğin var mı? Biriya bintu uzi ko njye nabikora. Aradığında o telefon Ariko basi umunsi nkuhamagaye ujye uhita ufata telefone n'ibiki bibera mu mutwe wawe. bir şey geliyor. Uzi ibintu uhita nkeka. Iyo utafashe telefone yanjye. Kıskanıyor mu yoksa? Birasa nkaho usigaye umfuhira wa mugore we. Ntabwo ngufuhira. Ben Ntabwo ngufuhira, ntabwo ari ngombwa se kugufuhira. kocandan kıskanıyor. Ese njye ngufuhira iyo uri kumwe n'umugabo wawe, umukobwa we, wa mugore we. Biliyor muyum? Hayır. Njya ngufuhira. Hayır o zaman. Oya, ntabwo njya ngufuhira iyo uri kumwe n'umugabo wawe, Cream. Umugore abitekereza hano. Umugore aba ari gufuhira. Toneri, barakwereka tukwereka sasa hano kuri Rafati yaje byagariyemo kacera byajyaga biparika tayari. Kwereka. Kiri hano. Hey! Musore yivira ni yatifu. Bimese biti. Birasa kugenda gutedera umusore ngari yivirayo tayari. Yivirayo bimese biti. Tayari. Ben yemez demiştim. Naketse ko utari buze kuza. Ni byiza ubwuze. Niye yemişsin? Niye mpamvu naza? Söz verdik. Nagusezeranije Geldim. ngo nze tuganire. Niye mpamvu naza? Byiza. Oluyorsun. Sarayda Nk'umugabo ntuzongere kwegera Sara. mutlu mesut yaşıyorsun, tamam mı? Genda ubeho ubuzima bwawe wishimye utongeye kwegera uriya mukobwa. Başka? Hari ikindi? Bir şey yok, bu kadar. Nta kindi, ni ibyo gusa. Şimdi bak Rıfat kardeşim. Yumva neza Rafati. Beni bir dinle. Ndekura mwana, ndekura. Dinleyeyim oğlum seni. Kubera iki nakumva? Ben Seray'ı çok seviyorum, çok aşığım. Waravuze ngo ukunda Sara ariko sinabyizera mwana. Abantu nkamwe ndabazi. Ben senin gibi... Byose ndabazi abantu bameze nkamwe. Sende kalsın. Seray başka. Mwana reka umva, reka ibyo bintu byose. Bakasın. Njyewe ndabizi. Uzi iki? Seray başkadır zaten. Sara aratandukanye cyane. Atandukanye n'umuntu uzi. Biliyorum. Ndabizi ariko njyewe. Lan, Uzi iki so? Uzi iki? kız kaç yıldır neler yaşadı. Uzi imyaka ibintu byose yabaciye muri aya mukobwa. Ne de eğilmedi, bükülmedi bu kız. Ntabwo yigeze ava ku bintu byose. Ndetse nta nubwo yigeze yunamira umutwe we agira umuntu wundi yunamira. Bir tek dün sen... None uretse wowe. Ne yaptınız dün kıza? Shaka kuvuga ngo mwamukoze ibiki? Mwamukoze iki ejo? Hey! Urumva twamukora iki? Tayari dore ngo barafatana. Dore barafatana. Tayari imeze biti. Birazi kugenda gute? Dore ngo barifatanira, turamuzi Rafati agiye umujinya mubi. Wabona ahitanye n'umusore. Ndekura mwana. Oğlum sen canını mı... Ndagenda mvugisha shosa. So ndamuvugisha. Ushaka gupfa? Ushaka gupfa mwana? Abi dur. Dore si basore ngo barafatana. Murakora ibiki? Murakora ibiki? Tayari. Murakora ibiki Tifu? Karışma. Sara. Hallediyoruz biz değil mi? Yaje hano ngo tugire ngo dukemure ibibazo. Ya None tugiranye ikibazo. kim var burada? Murakora ibiki hano Tifu? Lerin yaptıkları yetmedi mi? Ntabwo byari bihagije ibyo mwankoreye mu rugo. Neden? Murakora iki hano? Rafati ibyo mwankoreye ntabwo bihagije. Nimo mubabaza. Kuzen falan dinlemem. Ntabwo nzitaho ko muri umuryango umwe nzabababaza. Nimuramuka mumubabaje ntabwo nzitaho ko muri abo mu muryango we. Ne yaparsın? Uzakora iki se? Uzakora iki? Rafati kugira gutya avana icyuma. Dore Rafati ngaravana icyuma. Mama we, tayari. Bimese biti. Dore ngaravana icyuma ku musore. Rafati avana icyuma. Wakora iki mwana? Wakora iki? Wakora iki? Kiye gutera umusore atifu icyuma, dore mama aritambika. Hey! Rafati rekera. Rafati rekera. Ntaho nacyo. Reka mucecekeshe. Ntabwo byoroshye Rafati. Mureke. Ni Evani yaritambitse. Mama w'umukobwa. Bak. Reba hano. Buradan giriyorsun, tamam mı? Dore abinjirira muri iriya nzu. Burası Remzi. Dore ramuze icyumba cye kiri hano. Burası- Ndetse n'abakobwa barara hano.
Jingisi yagiye gupanga pura n'uburyo bagiye kwibana. Ben yanında bir tane Hano ni igikoni ndetse hano hari idirishya risohora umwuka ndetse n'uwinjira mu nzu. yanında bulunsun. Hano ugomba kubimenya byose, hano byose ikintu kirimo cyose turaza kugifata İyice ezbere. kandi tukagenda tukabaho twishimiye. Ibintu birimo indani harimo amafaranga menshi. Sen merak etme bu iş. Mwana nugira ikibazo byose ndabikemura. Ni Jingisi akireba gutya ahita abona Suzana acaho. Dore wari gupanga kwiba amucaho ku ruhande. Nereye? Geldim. Mwana ugiye he? Ndaje mwana. Sasa hari igipanzi bapangaga. Sen bu hatayı yapacaksın. Mfati ntabwo umeze nk'abantu bakora amakosa nk'aya yakomeye. Oğlum sen yat kalk yengeme. We genda usenge sha, genda usengere uyu mugore sha. Imana yumvisha amasengesho yawe mba nkurangije. Kari kamuteye icyuma habuze gato. Ni ikibazo. İyi misin? Sara umeze neza? Tayari ni mama. Merhaba. Bite? Nitwa Evani. Reyna annesiyim. Ndi mama wa Sara. Atıf. Uyu yaratungurwa. Nanjye banyita Tifu. Umukobwa yamubwiye ko ababyeyi bapfuye. Çıkmak istemezdim tabii ama Sen nasıl Ntabwo byari ngombwa kugira ngo tumenyane. Mama utumenye gute ko turi hano? verdi. Anti wawe arabimbwiye. Siz Ntabwo gerçekten ari ngombwa ariko ibintu byose nizeye ko mumeze neza. Tumeze neza ntugire ikibazo. aranızda ne geçti bilmiyorum ama Nanjye sinzi ibyabaye hagati yanyu n'uriya musore. ne olur birbirinizi Ariko mugomba kwitonda. daha sakin olun. Mutuze. Kimseye zor duruma Ntimugire umuntu n'umwe mushyira mu bihe bigoranye. Böyle olsun istemem. Ibyo uvuga nibyo. Kusura bakma çok. Ntabwo nanjye nifuje ko ibintu byamera gutya kandi tubabarire. böyle şeyler ama Akenshi mu rubyiruko bikumva kumera kurya ariko mutuze. Sizi isteyeyim. Munyemereye nagendana umusore atifu gusa aratunga umukobwa namubwiye ngo mama yarapfuye tayari n'ababyeyi barapfuye. Yabibwiye umusore nyamara dore umusore abonye mama. Atifu tayari turoreye. Umusore dore ngo baramutungura. Sera annem mi? Uriya ni mama wa Sara. Öldüğünü söylemiş. Urambwiye ngo yarapfuye byagenze gute? bak biliyorum. Ndabizi ibyo uvuga nibyo Sana her şeyi anlatacağım. ariko byose nzabigusobanurira. Ama ne zaman anlatacak? Uzabivuga ryari sasa? Geceden beri ulaşamıyorum. Ejo ntabwo nzaguhamagara. Şey oldu. Telefonu Ejo naguhamagaye nta n'ubwo naciyemo n'uyu munsi ubwo se ni ryari? aldılar. Ben Umva Tifu hari byinshi byabaye. telefonumu geri alınca seni hemen Mu aradım. gihe nari ngiye gufata telefone yanjye byanze Tamam. ntabwo nigeze nyibona bayinyatse nayo. Bak bundan sonra başında Ndayitira ilk önce beni umva ara. ntacyo ari buze kukubaho. Arayacaksın tamam mı? Wose gushaka telefone umpamagare nta kibazo. Sa nta kibazo. Gusa umusore aratunguye. Umukobwa yari yamubwiye ati ababyeyi banjye barapfuye. None dore umusore yiboneye nyina w'umukobwa. Tayari biragenda gute? Bimeze bite? Mama niwe utabaye hari habuze gato umusore yarapfuye. Hala karşıma çıkabildiğine göre sen dersini almamışsın. Cengiz nta n'isoni uracyahagarara imbere yanjye. Ha Cengiz? Nta somo baguhaye ejo bundi bari bakwishe. Sen bizi yanlış anladın. Wanyumvishe nabi rwose. Ben bir selamımı al. Nashakaga kugusuhuza twiyunge. Hem biz kimiz ki senin yoluna çıkalım. Urumva ari gute nahagarara mu nzira zawe? Urumva naba ndi ikigoryi koko? Bugün sular derin geldi bize. Rwose nari ngiye kugwa mu Affet. mazi wari undohamishije rwose. Hadi yoluna. Simbishaka mpibiri rero genda. Karşıma. Sikigariwe genda mpibiri. Ntuzagaruka imbere yanjye. Cengiz kirigira akana keza kigabona ikibi cyane. Alacağım kont. Nzagusaza wa mugore we. Ana. Kandi nibyo. Dore ngo kirigira akana keza imbere ye. Şimdi son durum. Duruşma 10 gün Mwavuka hari ikintu gishyashya. Aliye kararına Umva mu minsi 10 itiraz edeceğiz. tuzagenda dutange ikirego. Sonra başınızdan geçenleri, Ariko nawe uzambwira ibyabaye nyuma y'uko uriya mugore Evan yavuye muri gereza. kapınıza dayandığını, Uzambwira impamvu ndetse ubisobanura uburyo cyahise aza akazi wawe karakolluk olduğunuzu agashaka kubateza akavuyo mu rugo. anlatırız tabii. Nzakubwira byose. Kayıt falan ne Dufite n'abatangabuhamya byose bazabikora. hayırlısıyla çöz de. Ibyo byose tuzabikemura. Oğlum avukat bey bu kadın çıktığından Ntugire ikibazo. yüzü görmedik ya. Uriya mugore akimara kugera mu buzima bwacu yatwangirije ibintu byose mugabo tuza. Tuzabikemura. Tuyari tuvuye twurkano. Kumba umukobwa yazanye na nyina. Çocuk temiz yüzlü bir Uriya musore ni mwiza. Ni umusore mwiza. sana da Umukobwa ntashaka kumva nyina. Ndabibona uramukunda. onunla. Muranezerewe se uri kumwe nawe? Mutluyum. Sawa nyine. Bilmem. Simbizi. İzin verirlerse mutluyum. Niba hari icyo tuzagira ariko. Simbizi niba hari icyo tuzageraho. Bak biliyorsun Umukobwa wanjye ntiwihebeye. ben seninle Buri munsi nzahora ndi kumwe nawe. amcanların Kabone nubwo onkero wawe yaba akomereye nabi mu rugo. Mama nta kibazo. Bilmem. Ndishimye. Peki bu evlilik olayı ne Alif? None iriya mariage ya Ari n'ibiki byose wanze. İlgilendirmez. Mama ntabwo bikureba ariko. Hayır dedin sevgilin. Warabyanze. Sonra da telefonunu alıp seni eve mi kapattılar? None baje kumenya ko wabonye undi mukunzi ari uko wanze Ari. None babonye ko wabasebeje bakwaka telefone ndetse bagufungira iwabo imuhira. Tamam. Mama birahagije. Tamam. Mama biratutuza. Abi hallettin.
Ama reka ibibazo byanjye bikemuke birahagije wikinjira mu buzima bwanjye mama. O mümkün değil biliyorsun değil mi? Mwana wanjye urabizi ntabwo bishoboka. ne yani? Gute mama? Vardır ortada yok. Haciye imyaka myinshi kandi urabizi. Şimdi sihirli değneğin her şeyi düzeltebilir. Ubundi bwo wibutse kugira ngo udufashe se n'iki gihe cyose. Sera, Sara biliyorum eskisi gibi değil. ndabizi siko byahoze. Olmayalım. Basi reka bigende gutya. Nefret et, ölene Gusa kadar nawe urabishaka. görme. Wanyanga utanyanga ushobe kunyanga paka mu buzima bwanjye bwose cyangwa se iminsi yose uri kuncurana ugakomeza ukanyanga gutya. Fark etmez. Ariko ibyo byose simbyiteho. Ama sen Ubwo wenda naba ndi hafi gupfa. canın acırken ben sana öyle uzak Ariko sininzigera nzabona umukobwa wanjye ari kubabara ngo mbirekere gutyo. duymaz. Yanında Kabone nubwo wakomeza kunyanga. biliyorsun. Sikiriho nzakomezanye nawe. Wanyanga mu minsi yanjye ya nyuma ni hahandi sinzareka kureka umwana wanjye mbona babara ngo mureke. Kobwa atera umugongo mama. Yari imeze biti. Birazi kugenda gute. Dore ngarongera aratera umugongo mama. Ariko aramubwira ati kabone nubwo naba wakomeza ukanyanga paka ku minsi yanjye ya nyuma ntabwo nakigera mbona umwana wanjye ababara ngo nzamureke. Umukobwa amutera undi mugongo. Evan nawe nta kundi yabigenza uko umwana kwanze ntabwo ariko wamureka. Komeza hangana gutya. Kayınpeder gene yapmış oğlum. Musaba uko arakomeza kukuvanga musore. Bilmeyi bile kendimiz karar verdik. Uriya mugabo rwose ikibazo cya divorce ntabwo ari kubyemera. Bu kadar Ntabwo yari ahagara kugira ngo akomeze kudukontorora imyaka yose. Abi Muhsin Demir bu. Uriya mugabo se umuzi niko kazi ke. Ha. Ibyo uvuga nibyo mwana. Vatandaş davasının da tarihi belli. Ariko numvishe ngo hari indi minsi bashyizeho Evan bongeye kumurega. Byari mwana. Sana. Ama bu Nzakubwira mwana. Ariko hari ikibazo kidasanzwe. tahliye kararına itiraz Uriya mugabo ngo ramuzi yongeye kurega uriya mugore mu rukiko. böyle olacak. Nari mbizi ko uriya mugabo yabikora. Yari barakwereka Sara kigenda gutya. Seray. Sara. Ya Seray Gira gutya mukobwa. Sara. Abi. Ndakumva muvandimwe. diyor musun ben de istemem. Sinashatse ko biriya bintu byaba. Ama Ariko si ki. Ariko si ki. Çocuklar. Eğer Ntabwo uzongera guhura nawe. Nasıl görüş- Niba unkunda ntuzongere guhura nawe. Bahsediyorsun. Uravuga ibiki? Ya benim senelerdir Hari undi muntu mfite uretse wowe na wakiri wanjye nizera. Hari undi muntu nakizera uretse mwebwe. kime güveneceğim? Ariko Nereye mwebwe gideceğim? ntabwo mubyumva. Tamam sakin ol. Ngo tuza nta kibazo. Ni gute natuza? Hapis gibi. Murantegekesha mu rugo mumfungirayo. Ne oldu? Mwanyatse telefone yanjye mumfungira wagira ngo ndifungwa. Siz böyle yaparsanız Ntabwo mwatuma ngo mbasi njye ku kazi nkoreye. ne yapacağım? Byose nta na kimwe munkorera. Ne yaptım size? Nabakoze iki ku buryo mwankoreye ibintu byose? Gasore kumvishe gafite ikibazo. Kumva ko katagenda ku mahame yose. Kamugaruza telefone. Kera telefone. Bugün olanlar aramızda. Ben babamın bir şeysi... Nta kintu ndibuze kubwira papa. Nawe ntugire ikintu uvuga. Tamam. Kugira ngo bitaza kuba bibi. Amenye ko nagwaye telefone. Tayari. Fate amaye telefone. Abona ko ibyo basi papa akora nawe ntabwo aba ari sawa cyane. Tayari turore. Suzan abla. Suzana biti. Ne var? Inşiri. Hala parça parça. Umamagara ibiki? Bwira ibintu umamagare. Var. Ntabwo ndi bwinjire ndabimbwirira aha ngaha. Gir abla sen gir. Inshiramo indani nta kibazo. Allah Allah. Samana nyagasani ibi ni iki? Tayari. Alayım palto. Kankwaka ikote winjiremo indani. Allah. Mwana nyagasani umamagara ibiki ibintu utari kumbwira hano. Nta mwanya mfite. Suzana yarakize ntabwo akibona umwanya. Ne oluyor Meral? Ni ibiki bijya mbere gutya. Kumbe Suzana akigera hano yaratunguwe. Dore ngo aratungurwa ni Suzana. Ugenda biti kumbe yabonye abona gutya ni Evan. Urakoze ibiki? Merak etme. Wigenda urajya he? Almayacağım. Ntugire ikibazo. Ntabwo turahagarara nkeneye kugira ngo tuvugane. Njye nawe reka tuvugane. Tuvuye tugaruka hano. Atıf'cığım Atifu mwana wanje. gelebilir miyim? Nakinjira. Gel anne. Injira mama, wibuke mama aca inyuma. Ese uyu musore. Ko mukozi w'iwabo. Tek şekerli. Naguteguriye aka ngaka nashyizemo cube imwe y'isukari. Hiç içisim yok. Sinshaka kubinywa mama. Ibi simbishaka. Oğlum. Neyin var senin? Ori umwana wanje ni iki kibazo? Bir şey belli. Kubabaye ndi kubibona. Yok bir şey anne ya. Allah. Mama ntago nta kindi meze neza nugira ikibazo. Oğlum. Anne Ori umwana wanje. bilmek Ni istiyorum. mama wawe nshaka kubimenya. Seray'la mı ilgili? Ni Sara se, ni ikibazo cya Sara. Lütfen anne. Mama ndakwinginze sibyo? Ndakwinginze, lütfen. Sormuyorum bir şey. Nta kindi bwongere kukubaza noneho.
tayari tugareka sasa kuri Sara hano yaragiye guhamagara gusoma. Sen burada mıydın? Mbega wari uri mu rugo? Ben kimse yok sanmıştım. Canım ben hep buradayım. Buri gihe simuri hano. Igihe uba wagiye ku kazi njye mba nibereye hano rikagusuma. Kamwanga ko bizi. Eskiden dedi. Mbega ukuntu mbere byari bimeze nari nabyibagiwe utarabona akazi. Uğraşacak halim. Gusuma nta mbaraga afite zo kugusubiza. Nunsubize sawa. Senin nelerle uğraştığını hep birlikte gördük değil Ubu mi? ugiye kuzamenya ibyo gukora rero sibyo? Ama benimle gerçekten uğraşma. Nunsubize sibyo? Etme. Utanavanga n'ibintu reka nigendere mana nyagasani. Nigendere utananyicira mutu. Barakwereka umukobwa kugira gutya yahamagaye umusore. Tayari. Alo Seray. Sara biti kumbe mera cyumva gutya yumva umusore avuganye na Sara kandi yabwiwe ko Sara yaswe telefone. Beni buraya. Ne var, ne oldu? Biri umuntu amwankiza hamwe mwangambaniye biri umuntu asha. Diyor. Söyle. Ibiki bijya mbere hano mumbwire ibiki bijya mbere hano. Ver onu ver. Mereza n'icyo gikapu mereza iyo baga Konuşacağız. tuvugane. Vereceksin. Ugiye kunsubiza Suzanne Vereceksin. kandi uratsubiza witonze. Meral. Merari Ayıp olmuyor mu? nta n'isoni ugira Merari. Ha? Nta soni. Senin de hatırı yok mu? Mu myaka 3 yose ngufasha Bakmadık mı? ungishyuye ibi ngibi Merari. Bunları elinize saymadık mı? Twakwitaye imyaka 3 gutuguha amafaranga. Amafaranga yawe uzakwica sibyo? Size dursun inşallah nankörler. Ndakuvumye Meyve hapsedersiniz. nigute sasa nsobanure nigute mufata umukobwa wanjye mukamufungirira hari iwanyu. Kim oluyorsun diye hesap soruyorsun ya. Ubundi urinde wonuka gutyo Evan Annesi. nigute wonsakuriza gutya. Ndi mama uriya mukobwa ariko Başında. none niba uri nyina wari uri he iyi myaka yose ku buryo utari hafi yawe w'umukobwa wawe? Hangi cehennemdeydin? Utari hafi yawe wari uri he? Hem sen kızının hangi hatlar Uzi icyo umukobwa wari gukora urabizi? namusumuzu iki paralık etti. Yadusebeje. Artık kime çekti? Ndibaza ninde basa rero ninde basa kuri izi ngeso zo kudusebya? Ese. Ninde basa ninde bahuje? Vuga neza wa mugore we. Analık eden ben. Umva nyuma y'imyaka yose Hesap soran sen. wese uhinduka kuba mama njye maze igihe ndi mama w'uriya mukobwa wawe Yoksa çok kötü. kandi witondere ibyo uvuga. Neyse oldu zaten. Beni Umva, artık tehdit byari bibi cyane derinizde falan korkutamazsın. ntiwibeshye bitewe n'ibikangisho utanga. Remzi tıktıracak seni yine. arega n'ibyo mu rukiko ntibirarangira. Umugabo wanjye yatanze ikirego Kırma ezdirmem sizi. ntabwo nzigera mbemerera umusebya umukobwa wanjye n'abana banjye. Bir yanlışını göreyim. Imbere yawe nzahora kandi nzemera kugira ngo ngwanire abana banjye. Daha sonra kurtulursun ben. Kubera ko umunsi muzasebya abana banjye kuncika bizabagora kuko muzancika ari uko napfuye nibwo muzongera kuncika. Tayari. Hey, barakwereka kugira gutya gusuma. Yarambiwe Sara nibwo akiri mu rugo ahita yiciraho. Kwigahita gaconi ka gusuma. Sikigariwe katanera n'umutwe. Kumbe kugira gutya dore Jingis na mugenzi we. Kız çıktı. Mwana arabibonye Ev boş. agakobwa kari gasigaye mu rugo ariko konyine kagiye. Jingis ntabwo azi ko Sara bamufungiye mu rugo atagisubira ku kazi. Iki kiratera yacyohereje ni Jingis. Ibandi rikora ubundi ryisigarira inyuma rikaneka. Denizi bilmiyorum bir daha. Ndabizi ahantu twahurira Evdeki durumlar gusa ibintu byose byavanzwe. karışık. Ibintu uri kukubura byose babivanze. Biraz zaman. Imigihe rwose Her şey düzelene kadar. imigihe ndakwinginza Tifu. Ama bana anlatman Sara hari ikindi kintu ushaka? Niba hari ikintu ushaka kubwira mbwira. Basi se mbwira kuri mama wawe. Tayari dore mama warabyumva nawe ari inyuma. Mbwira kuri mama wawe. Hey, kobwa agiye kumubwira kugira gutya ibande ryinjira imuhira. Tayari kobwa cyumva gutya yumva ku muryango hari ikikomye hari ikinjiye indani. Turore kinjiye. Alo. Halo, Orada mısın? ndakumva. Amcamlar geldi galiba. Birasa nkaho ankere atashye onko. Bekliyorum. Ankere avuyeyo. Tayari. Ikibonabona mere. Mama wanyumvirizaga. Ne münasebet canım. Nari mfite amatsiko. Gittim. Nari nyine kumenya ni ikihe kibazo kiri. Nta kibazo. Tayari mbese biti. Hey. Tayari igisambo cyinjiye nibwo kiri gutaha cyinjiyemo indani kiragira ngo inzu cyayishomeye cyagezeho kibona umuntu arimo indani ni Sara. Yaje avuga onkiri hamagara onkiri ni Sara arebe ninde winjiye muhira kireba gutya abona harafunguye hanze. Onkiri watashe igisambo kibona umukobwa gutya. Hey. Umukobwa babonye igisambo dore ngo kirasunika umukobwa kubita umutwe ku rukuta. Sara Sara ndakumva uriye. Hey, tayari umusore wahagera kuri telefone igisambo kimusunitse neza ku rukuta kubisa umutwe ku rukuta. Hey, ibi byamuvuriramo no gupfa. Turore igisambo cyaje kugira ngo kibi se biti. Sara gira ikintu uvuga. Hello
tayari Sara nyamara kubisa umutwe ku rukuta. Bimeze biti biraza kugira guti nimucikwe nikurikiraho yari ingenzi ari inzobere. Tubonye Sara kubisa umutwe ku rukuta niba ari muzima sinzi. Iya basi w'ingenzi ni inzobere ni nawe byisha inyuma burya ni nanjye ubu byishima. Ndabakunda cyane nimucikwe kandi mukomeze mwishyure dukomeza na filime yacu.